Dostlar barınızda selam. Sizden bilen Qarash turkumi. Күптән түгел генә интернет сафларында Яңа йолдыз эш проектының чыгарылышы чыкты. Һәм инде белгәнегезчә, узган елны без Яңа йолдыз проектында җиңеп чыктык. Һәм инде безнең шундый бер кичкенә генә бер традиция бар иде. Һәрбер чыгарылышны бергә җыелып, комментировать итеп, карап утыра идек. Быел инде без катнашмыйбыз, ләкин Яңа йолдыз эш проектын без карарга булдык һәм инде шулай ук теге күзәтеп, комментировать итеп, үзебезнең фикерләребез белән алмашынып карарга булдык. Һәм сезгә безнең ничек караганны, безнең реакцияны сезгә күрсәтәсебез килә. Бергәләп әлеге тапшыруны караган кебек күз алагыз. Киттек. Яңа йолдыз эшләгәннән нәме? Егор Критнов бар, 3 сентября. Bu Igor Kuzmiyev. Нет, это было кормление, просто было искать что 3 сезон. Hadi Яңа йолдыз эш. Киттек. Ой, икәү. Эш. Эх. Ана без Эльмир Кирилл девочка, мурашки бар. Вот өзіміз подошаем, это брат. Я буду бушевать. ностальгия. Сергей реально. Түркша қабылдайды, ә? Ого, знакомый бір бұл. Танış егеті? И сервисы Сіз телеканал Барушев музыкальный реалити-шоу Яңа йолдыз проектын карыйсыз. Мин Гүлнар Сәфәрова сезнең белән 3-нче сезон рәттән нәкъ шулай дип исәнләшәм. Татарстан телевидениесендә зур масштаблар белән баручы Яңа йолдыз проектының 3-нче сезоны старт алды. Исегезгә төшерәм, әлеге проект Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов ярдәме белән тормышка ашты. Кешеләр күргәнме? Сез Алжанка. әзерләсәгез, без Аллага тапшырып башлыйбыз. Безнең группа. Бу юлы жюри әгъзалары кем булыр? Әйдәгез хәзер бергәләп танышыйк. Алыштыргысыз Лина Арифова. Актриса, режиссер, продюсер, бик күп телевизион проектларының авторы һәм җитәкчесе. Аның проектлары Фабрика звезд, Turk Vision, СТС зажигает суперзвезду һәм башкалар. Шулай ук быел безнең белән кабаттан Зөлфәт Хәким, Татарстанның халык язучысы, драматург, шагыйрь, татар эстрадасына яңа сулыш алып кергән автор башлаучы, меңәрләгән татар халкының артисты. Яңа йолдыз проектында жюри әгъзасы буларак беренче тапкыр Данир Сабиров. Пародист, юморист, Татарстан Республикасының атказанган артисты. Тагын бер жюри әгъзасы Фирдәүс Кахиров, Татарстанның һәм Башкортстанның атказанган артисты, Татарстанның алтын тавышы. Яңа йолдыз проектының жюри әгъзалары исемлегендә тагын бер исем ул Эльвина. 2007 елда Басмеди компанияләр төркеме оештырган Йолдызлар фабрикасы аша танылган дизайнер, продюсер. Шуларның 60-тан артыгы сайлап алынды. Кызларын кастингта күрсәтә алачак. Аларны узган елдагыча зур ачышлар белән зур сынаулар да көтә. Поехали. Хәзер жюри әгъзалары каршында конкурсантлар чыгачак һәм иң мөһим момент, балки иң күп тавышлар җыйган конкурсантлар гына алга чираттагы этапка үтә. Аларның саны 12-дән дә күп булмаячак. Әлеге 12 кешенең исемен кастингда игълан итәчәкбез. Кастинг тамам. Yok, finalları. Yok. Aliye Кастинг geldiği тапшыру уникальный Şaşırın ministrasyon olduğunu anın buluşlar var. Biz Aliye Aliye bile biz aralaşadıra biz hamur Aliye bizden yaşamızda gelecekte Aliye bir jır yaşatsın bugün. Мин бүген телендә җырҗырлаячакмын. Ne diyeceğim çıktı atalı. Интихашк. Niçin öyle yapıyorsunuz? Мөхәббәт турында җыр. Merhametli Aliye hazır çıkıp bu senin merhametin varlığın jüri yasalarına taradaş.
bir gene soram, bu şol kiyimde şaşasınmı yok mu eken? По-любому beyleneşekler. Келесің ба? Süper. Sizin fikriniz neydi? Men size spoiler aytayım Instagram'da çıkarganlar. Separatmış tabii. Instagram'da anons olarak üzüklerin çıkarganlar. Ana söylerler. Anınki Elvina. boyunca beyleneşekler. Şundan koymuşlar. Yok, Парад bilmedim. Уже сразу обратил, потому что beyleneşekler eken bilgili. Типа, bu джинсы, bilmiyorum da. Yok, no, Bizning de понятное дело. Ama burada beyleneşekleri Sizin adamlar sizin obrazlar birbirine tengel kelgen. Alardan indidir, üzünçeligi var, indidir. Aksesuarlar boyunca tuğulangan. Ama da jeans hem Джинсы там зенгер, именно вот зенгер фон. Бейли споры Я yapmışlar. им благо Бейли Сен адвокат. Кстати, Эльвина видеосunu gördüm, но мен ага деп ойламаған едім. Мен былай ғана айттым. Biraz para beyleneşek. Bir iş. Bir Біз саған аша Че? аламыз. Bir yer. Рахмет. Yapmışlar. Яңа Йолдыз проекті. Birinci kişi öyle. Давай, uluslararası. Да, ушла çıktı. Yarın olmaz bugün, yarın olmaz bütün. Türkçe. Benim oldu gece. Yazı görse gözüm, kışın ısma sözüm. Benim oldu gece. Ötesi mi var, yalnızlığı yalnız. Seninle aldatıp kıskandı yıldızlar. Aşk inanmayanlara seni anlattım. Karardı ay. Смотри, она Bırakırken смешнее. kendim giderim. Alıştım artık Ну ты, yalnız. наверное, скучный бывает что-то. Bildiğin gibi diyelim. Bana hoşuma gitti. Sildiğin gibiyim hala. Seni sevmek intihardan, sevmemek ihtimal bile değil. Aşk geldiyse sen güzel, seninle duruyor ama ne acı. Dersin ben diye. Aliye bizning birinchi Тегенный кузовом түрк сериалдар бар. Постучись в мою дверь. Mesela sonra senin için bu. Сендер политик отырмайды, түрік сериалдар қарағанына. Nedir жеңілlik жетмеді. Başka Я дауыс ұшады ма? Дауысым артылады. Да, егер fikir alışık tege jüri aytты. Кім мүмкіндік бере? Мен берем. Yok, меніңше, вот siz дұрыс айттыңыз, киімі жырға вообще туры келмейді. Жырлау жағынан выдох такой спокойный, свободный, вроде кириша, интонациясы чуть-чуть плавает из-за того, что там волнение, а вот, но я понимаю, если бы эстрадный такой бит раванзер болса, Nedir воздушный жетмеді. Тірек жырларына, мына бұл жеріне тірек Күтіптір бәлки ана қазақтаған мен бірінші нормально. жырларға сұрарлар, может, Мен жетмеді, просто Жоқ, атса, мен де бұл жыр турында айтам. Әгер де енді бұл тірек тілінде екен, тірек шәй екен. Мен яңалық түрік шекіліп жырлар. Ансы, Альбомный проект аюбы там. айту. Ну, киімі бара берінде теге урамда кетіп барғанда мен, конечно, қазір теге злопыхатель комментатор көйем теге язада енді мұқлар теге бәрін теге ну, просто урамда кетіп барғанда ой, мында кастингке екен, идеңіз кіріп жүрмейм, ана мен беттерікше жүр білем деген кім ну это то, что прям в глаза бросается. Ну, ладно. Сізбен образға беремін, что сіз күтіпленбеген, анда образ Данирдан башларбыз деп ойлаймын. Данир түрік тілін аңлай, әзірек кіні сөйлеші, һәм жырның нәрсе турында екенлігін айтып бере алыр бізге. Ben biraz Türkçe konuşabiliyorum deyip aytayım әлі білген фразаларым бірсін. Жыр енді әлбәттә татардағы сыман мәхәббәт турында тик қияфәтін күреп жырны ишете алмый да калдым. Әлі мен жюри буларак теге күлмәкне үтүкләттем хатыннан диергә була иде. Алия сәхнәгә чыгып белмим, син шулай миңа шулай тоелды, син теге шашлыкка чыккансың да, күрсен менә ни.
Жырларда болду дегендей. Чүнки тавышка келгенде балки бая берилер инде менин коллегалар тиги өзүмдө әллә нитеге сузырлык мелизмнар белән тавыш юк, синдә бит әле үзенчәлекле мелизмнар иделәр. Но кыяфәт не дә уйларга кирәк сәхнәгә чыксаң, чөнки барыбер бу бит телевизион конкурс. Эльвина. Шынында, әгәр инде син сәхнәгә чыгасың икән, син тулайым образ белән чыгарга тиеш. Чөнки җырны бит аны радиодан да тыңлап шулай бит. Әгәр син сәхнәгә чыккансың икән, менә синең алдыңда шундый жюри әгъзалары утыра. Син инде үзеңне тулайым күрсәтергә тиешсең. Чөнки синең бу шанс бер генә булырга мөмкин тормышта, беләсеңме? Һәм син бу шансны берничек тә кулыңнан ычкындырырга тиеш түгелсең. Менә мин синдә күрмәдем менә шушы костюмка әзерләнеп килүеңне. Менә синең флешкаң булганда, син аны алып килгәнсең дә шушы җырны җырлыйсың кебек тоела миңа. Чөнки әгәр син чыкасың сәхнәгә, мин синең образыңны күрергә тиешмен. Мин аңларга тиешмен, син миңа нәрсә әйтергә тиешсең. Кызганыч, мин аны күрмәдем. Инде икенче жюри әгъзасы киемне сызыклый. Мелизмнар буенча ничексең? Алия үзенең анкетасында язган, минем уникаль мелизмнарым бар дип. Филус, нәрсә диярсең бу якта? Уникаль мелизмнары бар аның, әлбәттә. Мин шусын гына әле менә Зөлфәт абыйга бурында мен әйтәм, башта аңламадым бит. Анда уникаль мелизмнар бар. Начар икән дип мин төрекчә икән аңламадым башта. Мелизмнар теге булар кайчагында төрекчә җырлыйлар, мелизмнар татарча. Мен ул теге ниндидер бер-берсенә туры килми торган әйберләр. Татар артистлары үчен җырлаганда да татар мелизмнары. Монда инде дөрес эшли, мен һәм тавышың матур, монда инде әллә борчылу белән бераз теге тавышың интонация белән проблема булып алды. Булай тавышың матур, миңа ошады. Зөлфәт абый, тамак кыруыгыз яхшыга булырмы икән? Сүзләр аңлап. Мен монда чөнки монда әгәр дә җырны җиткерәсе килсә, кеше ул ничек дип әйтим, фуфайки киеп чыкса да, шәрәтән чыкса да җиткерә ала ул. Монда мин игътибар итәр идем, ниндидер ички ишкым юк, бәлки башка җыр кирәк булгандыр. Аның тавышы матур, үзе дә матур. Әмма ниндидер башка җыр белән чыгарга кирәк иде. Чөнки монда әле бит җырның мәгънәсен барыбыз да аңлап бетермибез. Лина, вам слово. Скажите, пожалуйста, вот я просто наблюдаю за вами, вы такая же одинаковая, когда вы поете, и вы такая же, когда вы слушаете, разговариваете с нами. Я хочу видеть вас другой. Давайте акапельно попробуем спеть другую песню, другого характера, другой энергетики, чтобы понять вас. Время находиться в таком меланхолическом состоянии, правильно? Мы не можем слушать концерт из 20 песен такого состояния. Вот все-таки наши артисты, у них... Ваши кино, конечно, хорошее, но смотреть его долго я не смогу. Покажите нам, пожалуйста, удивите нас чем-нибудь другим, какой-нибудь другой краской, что у вас она есть. Любую песню, на английском, на татарском, на русском, все равно. Нет, стоп, это ничем не отличается. Прошу прощения, просто чуть-чуть быстрее темпом, и все, это ничем, и такое же настроение. Вы как артистка, которая вокально поете, вы все время артистка одной роли. Я хочу вас увидеть зажигательно, попробовать во всяком случае. Потом такой, знаете, очень интересно, я думаю, что вот видите, я сейчас с вами разговариваю, у вас улыбочка появляется, вы лежите, да, совершенно верно. Боже мой, вы начинаете, это психология, я уже вижу, вам это нравится. Хотите, могут помочь мои коллеги с вами попеть. Просто покажите нам другой. Раджите зрекжа. İngilizce bulan mısın? Давайте. Стоп. А теперь, моя дорогая, не надо стоять на одной точке, можно туда-сюда ходить, сдвигать нашу ведущих, и вообще нравится нам. Ну-ка покажите ваши жесты. Вы такая замороженная. Немножко, можно чуть-чуть? Вы готовы своим? Давай. Еще сильнее, больше. Что вы не прикисываете песню?
Чего вы сразу не будете себе Ben ya başta İngiliz dilinde cevap Ой, татарша конкурс. Tatarşa konkursu. Татарша. Ben Türküyle Tatarşa şahan. Отлично. А будем... Стоп. Отлично. Будем Ой, повторять прикольно, еще. прикольно, Это то же самое Знаешь нотация. имя? Evet. Tursana. Жук жирный тащит жирла, да. Надо Подскажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, уважаемый человек. Kertuk bulsa yarım mı? Kertuk. Тура келеме? Слышал, был Народную версию. Народную звук, только просто так же сделайте стильно, и если нужно, мы вам поможем. Картук. Только так же, как сейчас ходила, улыбалась, искрила. Поняла? Молодец, давай. Aa включилась, молодец. Aksuzlar haber bir suda kunduzlarla Aksuzlar haber bir suda kunduzlarla Min sağın sağmayga qarimsin qara yıldızlarla Min sağın sağmayga qarimsin qara yıldızlarla Ой, молодец, никто не останавливал. Зачем вы нам? Нормально, Как пошел, да? Прекрасно. Видите, какая вы, оказывается? Дальние попытки. А вот представьте, здесь нет таких жюри, как вот мы. Номер 5. Вот вы спели свою первую песню, и вам сказали «до свидания». Прости, Представляете? А если Это вы могло жюри, быть не которые вашим не будут шансом. скрывать вас? Поэтому сразу Клянусь, показывайте. шумная игра, кстати. Sana şans verirlermi? Yok mu Aliye? Hazır biz savuş bir yakışıyoruz, kavuştuğumuz. Так, ничего не үтем yok mu? Үте. Үте. 100%. Шады. Ay aşıldı. Ben Шылды қазір тем более шылды инглиз Әлі жерден. бишісі де әйіп. Өзі де мотор. Зульфат abi yok diye Посмотрим. görmüyorum. Давай. Danir'dan. Мен билемін. Danir, Aliye üteme alvat ama yok mu? Mümkünlük bir mi? Oho. Ey Сәбир, неше? Бире. Mümkünlük bile. Mümkünlük bir an. Birge bir. Lina. Бире. Да, да, Я да. даю шанс. İkiye bir. Filiz. Мүмкіндік бире. Бире инде бире. Неше шыл бар? Mümkünlük Бире. Bir. Eşkedi. Zülfet efendi. Mümkünlük bir an. No, dil. Evet, evet. Aliye aşırı aşırı. Ama kalmış, başı şahane. Ана шанслар көп, кстати. Aliye, пожалуйста. Может, Yana ikinci yolu başka bir Hangisi şey rengi olsa. Oy bir korktum bir kavşadım hemen bir heybe jırladım. Народ, ты Ну, молодец, что юғалып қалмады. Юғалып то, что қалмады. қоғынды сразу. молодец. Включилось, да. Жоғалып қалар деген мен. Ya stержень var okuma bir bölüm benim. Ты. А уже пошел, да? Ох, Динарик. Birer. Вечер пошел. А, Сталингрен музыкасы. Ты его понял? Сталингрен музыкасы. Bu kızın familiyası bulsa bu inşaattan sonra o'tkazga bo'ladi. Султанова? Benim kanım var. А, Yanından ötüp gitsen de kolasın canımı bir kuru değilen sil hislerimden yazına Koşlamayın dedi. Egedemin kullandı Sinyanda Выходи, все, наверх пошел. Güzel razı. Güzel razı. Ha. Güzel razı. Yani kavuşu dilim değil. Загревля бригадирлар. Öldüremen жырлamadılar. Yok, bana güzel razı Güzel müzik razı geçirdi. müzikten çıladı. Güzel razı. Нет, я про аранжировку, которая похожа на... Zaten seni elhamdülillah şurada Да, это что? sıkıldı. Я шамал біткен. Ну, шаман. Да-да-да-да-да-да. Ezrek var indi. Biraz var. Kavuşu dilim değil. Ne? Güzel Кетек ма? Бұршылады. Потому что... Бұршылай. Yok. Бұршылай. Бір жылы арқасында аның дыхание, короче, не вниз Зажато, пошло, а зажато. наверх пошло. И из-за этого у нее дыхание не Менде тынай болды, менде да. Битлерden көрінеді. Bu была bir Асу Ярче. плохо понимает, да, татарский? Tatarca jırladı. Aksan sizdiniz mi Zülfet efendi? Men de aksan sezmedim, lekin ciddi aytayım. Mana hozir har ikki Jangovar aksan turmay kirdi bular. so'zini keltirgan bolalar ana u
düşünce bilen spekülasyon bulurga tiyiş tugul menimçe. Bu senin çıkışına batmıyor. Bulay bu ben aytayım. Timira bir uşamadı. Başından ok. Sizin bunda ya Subhanallah, elhamdülillah, utmaya uşamış oldu. bulay girişmeyi bulay girişmeyi mevzusunda tugul. Eğer de şunda icra bilen çıkarsız iken de şarkı şahit yapıyorsunuz iken sizin kiminiz de şunda bulurga tiyiş belki barıp ciddeliydi. Şu şarkıda. Öyle şu. Muzikal, vokal yoqda narsa dersin Filiz. Dörtüncü kurs muzika Vokal bölümü. Сольное народное пение. Ага. Мен қалса бәлки сольный народный пение болса бәлки шу жақтан өзіңе көрсетуге керек болғандар. Чүнки мен ишетем мында барыбір сенің Yok ender, mında bir эстрадный направление буларга тиеш. Народный белән Yok просто пришел. Народный керек değil. Yok, Я народный уверена, керек народный. değil. Ничектер үзенә туры килми торган шикелле мен. Yok, менә калса Тавышы естәдә торган җир. Просто каушавынлык булды и Көріне Шоң битлерінен арқасында бір прям. шылу көріне берем. Битлеріне прям зажаты. Biraz seni okur ekan. Aytқандар, сенің бәлки диапазоның да зордыр. Ләкин сен мұнда бұл жер білән сені көрсете алмайсың, ол сенің жыр түгіл, ол сенің юнәлішің түгіл. Бұл жырларны бәлки сен әлі сәхнеге шығып қайдадыр жырлағаның да жоқтыр. Бәлки сен бұлай үйлегіне жырлап бересіңдер, бәлки соның үшін. Шуңа көрә жырыңыз конкурс жыры түгіл бұл, ғұмымын. Шуңа көрә Есіңізде қалды озалған Бұнайда өзінің концертларында Konkurs jırı nəsəsə o өзінің мүмкіншіліктер көрсетілмей жыр керек. Ол бұл жыр білән Mesela sen tımladın mı? Ne diyecek kengeçliklerin? Мына қазір аны жырлатып қорай керек. Yok kengeçlikler dedin deyip o 4. kursta o kime Başlandı. diyecektim. Diyecek Халық кішкеме Jırda onun organika bulmalı. Ona tengel kimliyor. Onun İngilizce'deki Zülfet abiyle zor şahıssız yok. Birincisi sözde şerere jırda faykadan da jitkirip buladı. Bu şırakta kiyip gerekti hazır. Yok o beyde oynarga tırıştı. Obrazga kirge tırıştı. Şuna göre. Etli kız ol beyt çıktı. Ol beyt өзінің вокалын мен ol beyt aldan etken zayavka bergen benim mahsus milizmatikalarım var deyip. Şuna göre ettim benim Fufayka bilen çıksa da yarı. Milizmatikalarını Belki göstereceğim. çok da yegitleriniz. Zülfet abi, siz şu an Бұл дедік бір осы ботинки деп аталабыз. Сіз зор шәхес, ләкин өз фикірім шаймайдым. Студент ол бетинге нинди жыр белән концертка килергә икәнен белергә тиештер дип уйлыйм. Ол бетинге сәхнәгә әгәр син чыгасың икән, гомумән төрле нинди генә профессия өлкәне алмыйм, ол бетиңдә әзрәк уйларга кирәк. Син килгәнсең икән, бу синең шанс. Ол бетиңдә шундый проект, ишенче тапкыр инде бу проектны, бу зур проект. Шуңа күрә миңа калса, теге без бит инде бала чага белән сөйләшмибез. Дүртенче курс студенткасы белән сөйләшәбез. Şunu isterim, hazır belki Lina indi tutup aytganda Rusya раскачает seni hazır tanısıram. No, Но жюри boşunda proigrish takılıyor. Yüzünde şu aytdı. Sahnede proigrish olsa tege elde biyi bilemeli tege. Jırla bitiremezse Зато вы танцевали. biyi bitiremeli. Мы танцевали с Эльвиной, между прочим, в эту минуту. Ну, Вы обратили внимание. Ну, Так что проигрыш прекрасный, вступление хорошее. Во время проигрыша Мы же танцевали здесь, вот. Нам было здорово. Biz bek аны күрергә, безнең менә шундый аз вакыт, менә 1-2 минут Они эчендә прислали без из-за музыки и из-за исполнения. Син Срал. үзеңне менә Из-за музыки. 2% күрсәтергә Из-за аранжировки. тиеш. Ничек үзең сәхнәдә тотасың? Нәрсәләр эшли беләсеңме? Менә бер куплет эчендә. Lina sözlerini tamam boyunca proigrish için mümkünlük bire bakayım. Лина, ваше слово. Yok birbirine. В теориях. А мы за серьезно. Yok, мен тауыш беру башлады деп ойлаған едім, ғафу етіңіз, Ты мне спеть русскую народную песню. Білдіріңдер, көріңіз әлі, миңа әлі тыйыла, теге қатнашушыға да вақыт эфирде білемін дейді. Көп берілді. Бұл қызда да Прям көп берілді. Бізге. Миңа қалса, қатнашымында бір 8, бәлки 9 кіші көрсетіледі, шулардың 4-3-сін сойлап олашақлар.
12 kişi söylüyorlar eken, bana kalsa, benim de vakfı rejissörski yaptan oynayımdır değil mi? 3 casting bular, 3 çıkarılış casting bilen bular da her bir çıkarılıştan 4'er katnaşucu söylep alacaklar. Manarşı demek, anda bir 8-9 katnaşucu olsa, tapşırı bir neçe minutunda var? Neçe minut var? 1 saat. 60'ını 8'ge bölü güzel. 60'ны 8'ге, 60'ны И тут надо поставить там птички поют. Свечки так. Да, и тут загрузка пошла, короче, мы не... Это Руслан. Тулыс. Jedi yarım. Мен her bir kişiye 7 minut film programını bilirler bu şeyini. Şabayne. 8'ге Şu yok. bizde bitinde, sizin ışrakta 2-3 minut bitinde her kişiye. Ну, мен қалсақ мұны кіші әзірек, соған көрі біз қатнашқанда кіші көбірек еді, шуңа. Такой прям вот, типа там про казака чего-нибудь. Я хочу понять твою энергию. Казачья. Я хочу понять, на что ты способна. Либо спой татарскую героическую песню. Это снег. İlham Şakirov canım. Üzerine şey canım. Üzerine şey. Тебе мелизматик хочется поставить. Все, спасибо большое. Начинаем голосовать. Даня, синен başlayımız. Мен yok деп ойлаймын, наверное. Uzmaz? Yok. Burşular. Bunda siz mümkün biresini bilmesini süslü uzama yok mu? Миңа қалса, Мен мүмкіндік беремін. қазір Uzmaz. Зефтер Хаким yok дебетінде. Это шаг. Нет, это шаг Аиды. Лина қазір задание берді, и тезіне айтасың, сөйледі. Мне кажется, Yok. Мен қалса Yok, Lina yok деп айтыр. Yok, осында yok. Анда Лина yok деп айтса, башқалары десе ұзамық кіші. Да, не соберу хорошо, а Лина физическая активность тоже потенциал бойында. Yo, меніңше ол әйбәт жыр, çünkü мұндағына ол қауышады прямо. Ну, айлаңыз ұнатмай, ол вокал бөлігінің 4-ші курсында оқи. Біздің вокал бөлігінде оқыған, особенно 4-ші шығарылыш курсында оқыған студентларға зур талаптар қоялар. Алар мыналы айтып шығып, қауышырға тиішті бөліміне. Біздің оқу йортыға, ләкин ол Башқұртстанда еді. Білмеймін, Татарстаннан немге қағиделер, бізде вокал бөлігіндегі 4-ші курс оқушыларына зур талаптар қоялар. Әдәз мен бар. Кім ойлай ұзады? Қолымызды көтеріңіздер. Дикий көтерейін. Кім ұзмай? Я бұда қалса, Мұнда несі ұзау. вот менің фикір, Сенің фикір? бірінші жырлаған жырында мен аны бек қаушы деп ойладым. Екінші жырын жырлағач, мен аңладым, ол Гүлдәшев жырлы екен. Қазір қауышыдыр әлі. Ойрым сұрағач, менен сұрасалар, Сіз өзіңіз барғанда кастингқа, сіз шли с таким настроем, что типа мы вот покажем все, что можем деп бетінде. Бұл біздің шанс, мы пошли рвать деп бардығыз сіз. Әлбәтте, қой шақта это даже сложнее дүртеу болырға. Bir üzüne qaraganda. И шунда еще sizga Lina aytgan, siz физкультура шлисіз, потому что вы настолько это делали, мы это... Реально прям... Потому что, типа, у нас шанс показаться дегенде. А мында тебе дали даже шанс вторую песню исполнить, ты должна была разорвать, сказать, по настроению, и сказали же, типа, какой-нибудь там, типа, прям шортлатып жылдарға құштылар бетімендер, энергия көрсетіп, ол әдірен дейінгіз. Это не знак. Мне кажется, после этого выпуска нас просто... Я еще хороший. Вообще молодец. Келген, қаташа. Но былай деген, бір кімді оскорблять етмейміз, бір кімді де деген нашар деп айта алмаймыз. Әзгіне жетмеді просто, Әрсіздігі... Ну, Элекс, Belki Alsu alvakama öteşek mi yok mu? Алсу, давай. Өйсе Алия мұтса, Алсу. Ну, біз жауын атамыз, обязательно. Өтсе машинаны сатам. Hadi olsa yok. Elgina? Mümkünlük bilmeyeyim. Yok. Lina? Benim de yok şans.
Я не даю тебе шанс. Yo'q. Filiz. Vam. Bütün size yok deb aytib, men baribir berам deb aytaman. Zulfat efendi. Men mumkinlik bermaydim. Zulfat Hakim. У нас связь. Yedim. Yani. Dinar Zulfat Hakim'le прочувствовала. Eydimeler. Men Zulfat Hakimni o'tkazmasdi biladi. Это было похоже на то, что Ойнарова бізге айтты бит инде, типа, Азалияны чырып калдырмагыз, там Азалияга ярдәм итегез инде берәрне шектеп, типа, бу егетләр по-любому үтә инде дип. И в итоге получилось так, что Азалия урда, а біз төшеп калдык. Почти. İng mühimi Dinar maşinasını satmayacak. Eli oğlandan bir daha koysa dursun. Elimiz bir sefer ayağım. Алсу, ты там на урок совершишь, мы про Руссию совершишь волос. Алсу, ты расстроена? Нет, я вернусь в следующем сезоне. Ты упорно Молодец. Конечно. Benim yaratma söz. Хорошо. Уперство. Уперство, надо быть. Иметь упертство. Ozod G'imadiyev, ul bir qiziqli qatnashishi, u faqat o'zi yozgan she'rlardan boshqa. Hozir biz uning bilan tanishib o'tamiz. Ozod G'imadiyev, Ozod salam. Онлайн программа какая? Sen Sidegeri başka. Видишь, мен гардеробта күлмәк юк. Мен гардеробта күлмәк юк bu sefer. Yok, стираль машина. Qashqadaryo she'rlari ijod qilasan. Biror emotsiya yoki his yo'l Bunlar бесплатно. Bugun qaysi she'r bilan bog'liq Yok. Şimdiki boyaş, sevgi başka. Телевизион. Hiçbir şeyga bolalarni tanishib qo'yishmoqda. Ты видела всякие размеры честно. Hadi bakayım başka kalmadı. Тема телевизора. Hadi bu sayı mayı işleri geçti buluydu. О, у тебя еданы. Bu автор başka şey. Muzikant aranjировщикayı. Ne aşağı yapalım. Reklama. Rahmet reklam için. Акцент кайтарып. Kirib ketdi. Çünkü Minnesota bulganda Minnesota Kuzluk rejissör Çırağına koya Erzurum instrumentine tıklatıp bulmayın. Stop. Ой, прям прикольно. Прикольно вообще, все звезды скрипят. Тут на скрипы Devada. дисбаланс много. Sevin Скрипы громче, чем пианино. Кажется. Azat Instagram'da tablolar gerek. Онлайн программа не. Ты уже светил? Сейчас там что?
теге типично татарша жер структурасы түгел. Шунысы мен ашый. Өзі автор башқұршы. Что И мы видишь, просто на владеет. O'zi yozgan jir bo'ldi, anglovim şey mi? O'tirga Da ketish. o'zi ijodida. Zilfat efendi sizdan boshlaylik hali. Мында бик матур күренеш, ике матур яшь кеше чыкты. Егет белән кыз һәм материалда бик яхшы утыралар, күренеп тора. Мында музыкаль яктан минем бер нидә юк. Минем бер генә нәрсә бар, шундый Сүзләр. җыр, әйбәт җыр, колоритный җыр. Әмма менә произношение, син актер кеше. Произношение Откуда я знал? Актер? Güzel произношение. Ул сирбезне әйе карасында, анда булмый алай. Нишләп син менә нидә клавишлы инструментларда Файданы повторяйте. Нишләп син шуны син әйбәт түгел. Анда базар зинхар. Ул нидә? Ул бит җыр бит ул бит колак аша керә торган нәрсә. Авыз аша да түгел, башка җирдән дә керә торган әйбер түгел. Колак аша керә торган аша колакны ярау. Ә булай бик матур, бик бик кыяшлы кешеләрсез. Рәхмәт сезгә. Сездән яхшы шундый кеше. Рәхмәт. Мен бик ошады. Мен беренчедән шуны әйтәм, бу стандарттан китү, Ана энергетикасы кеште. энергетика. Ул һәрвакыт әгәр тере музыка уен кораллары икән, тере тавыш, әйбәт. Менә мин шушы юнәлешне гомумән яратам һәм шулай булырга тиеш тә. Һәм безнең менә Азат син ничә яшь хәзер? 25. 25 яшь. Менә яшьләр шушыга омтыла икән. Бу димәк безнең әле татар җыр сәнгатенең киләчәге өметле дигән уй тудыра. Айма. Һәм сафлыгың, күңелеңнең сафлыгы икегезнең дә күренеп тора, күзләрегездән, елмаюыңнан. Елмаюыңны беләсең кем белән чагыштырып, кемнең елмаю белән? Меники белән? Бөек Андрей Бачелинның елмаюына охшаган. Ул менә шулай елмаюп кына куя иде. Мин көткәнем үземнеке белән. Бачелина дегенде Бөтен нәрсә эшләнгән, конкурска әзерләнгән Бачелин. итальянец. Үзең иҗат итәсең. Син икәнен күренеп тора. Сезнең икегезнең дә менә шушы әле генә башкарган кыгына эшегезне сез яратып башкарганыгыз күренеп тора. Яратыгыз тәнегез белән. Уңышлар. Алар хәзер дә хисләр дөньясында каядыр сез әйткәннәргә кушылып, елмаюдан башлар әйләнә. Эльвина, Мен инде шундый хисләнеп киткәнмен ахрыймы, кресларга ятып. Дөрестән дә әйтәсем килә. Инде сәхнәгә чыгудан ук күзләр. Минем өчен шушы күзләр. Бу Эльмира Гельмульнурна күргән. Образга кирип уйнау. Сразу елмаю белән әйтә, бит күргәч белән әйтеп, мин ашты. Сәхнәдән хәзер башка сәхнәгә куярга да, концертларда чыгыш ясарга. Я немножко добавлю ложку дегтя. Ну, потому что по всему, что сказали коллеги, я присоединяюсь. Но у меня есть определенное беспокойство. Вы автор своих собственных песен. Сможете ли вы в нашем конкурсе, у нас есть конкурсные дни, когда нужно разделять чужую песню, присваивать ее себе, сохранится ли у вас вот эта вот атмосфера, которой вы сейчас нас поразили? Потому что вы берете чужой материал, и он далеко не ваш. Вот как с этим быть? Я думаю, что сохранится, потому что, естественно, у меня был опыт исполнения другого материала. А вот давайте спойте нам сейчас здесь другой материал. Мужики бәрі Универсал. Biraz гына настроение төшереп китте кебек. Задерживай, давай. Да, спасибо. Спасибо большое, спасибо. Нет, да, это здорово.
Рахмат, бик зур. Мен фруктан баштан ем. Сәләтләргә килгәндә, мин бит инде үзем теге скромный җегет булсам да многогранный. Менә ул егеттә нәрсә менә миңа нәрсә Ходай бирмә, мин 5 ел. Татарча сөйләсәгез дә аңлыйбыз без. Уйный алмыйм. Баянда уйный алам инде шул теге музыкальныйда нәрсәләрне өйрәндем, шуларга гына. Ну, уйнап җырлый алмыйм. Гомумән мин менә сокланам шушындый кешеләргә, кем уйный, шул ук вакытта җырлый. Әле янында скрипач кышкып тора. Ина хабы өчен гитарасын да алды. Беренче җырымны как-то видно. Нигә заман егетләре дигәнне аңладым мин, уйнау стилистикасын да аның алгансың. Мин шулай ук әзгенә. Дамир килешәсеңме? Барыбер бу егетнең конек үзе язган җыр. Бу җырларны башкарса яңгырамаячак. Я понимаю, но у нас есть конкурс, да, и исполнителю придется прикоснуться. В этом случае он может не участвовать. Мин шок булырга кирәк, җырны суйлаганда. Бармый, үзеңнең җырың әйбәтрәк. Нәрсә ди? Башкарасың. Bir Zülfat Hakim'de yanlış kadar ekti de. Дигәндә, я чувствую, что он җиңүче бул булачак өченче проектның. Әле алдагы тапшырмаларны. Юк, мин я тоже дөресен әйткәндә, мин аңардан тоже менә күрәм, ниндидер потенциал кебек, мин синең белән килешәм. Ләкин без беләбез, сез катнашкан елда битендә бар, үз җырларын язган кешеләр, аранжировщиклар и так далее. Һәм алар конкурсны көннәргә килеп җитәрәк, гомумән үзен ачыламыйлар иде. Ничек буласын билгесез бит, Хәзерге моментта кем җиңәсе икәнен беренче тапшыруда уже Белмәйм. Нет, мин әйтмәм, чувствую. Чувствую все. Әйтә алмыйм. Мин исә калдым месте. Тик я припомню. Потенциал барлыгы сизелә. Вам просто будет непросто. Вы можете растерять по ходу конкурсных заданий свою атмосферу. Поэтому берите. Мәсәлән, сез катнашкан елда бит инде талантлы кешеләр бар иде. Егетме, кызмы, анысы мөһим түгел дигән кебек. Ләкин ниндидер мастер-классларга йөрергә ялкаланалар иде, я гомумән килмиләр иде, яисә килсәләр дә шунда читтән ничектер, ну мин бит монда килдем, просто для галочки килеп басканнары бар, слишком самоуверенныйлар бар. Алар ничек үзен ачылалар икән бит белеп булмый. Булай ничек кенә булса, нинди генә талантың булмаса да, син тырышмасаң, эшләмәсәң, үсеш булмый дигән сүз. Хочется надеяться, что это вот такой человек, который и сам вот табигый таланты да бар, тырышлыгы да бар, он просто будет рвать и метать всех. 3-4 в одном. Шанаус, Азат, давай сам ушла. Ой, Азат! Давай, Сто пудов сказали, что ты. Мен авторы Бешлар Яртан. Молодец. Так держать. Пожалуйста, можно? Беренче җырны җырлагандагы хисемне генә әйтәм, беренче җырны уйнаганда үзе уйнап беләсеңме? Мин үземне тоттым шушы фикердә, мин балаларым белән Зверопой мультиге караган кебек булды. Исеңдәме анда горилла, бандит горилланың малае. Менә шушы күренеш миңа күз алдына. Джой бит булды, Джой. Шунда Фирүстә әйткәнчә, яңа юнәлеш. Джой җырын башкарды. Халкына хас булмаган, бәлки өлкәннәр вакытта бетермәс. Yok. Ой, Джой. Джонни был, Джонни. Да. Коллегаларның сүзләрен киләчәге булыр иде. Тик сүзләрең дә яхшырак булса, әйтелешең йөрәк булса, йөрәк түгел, бәлки инде стильны яңгырасын өчен может йөрәк дигән дә кирәктер. Но алай дигә кирәкми. Anladım sizi. Вот. Мужчина, Данир. Жюрида Элитна. Mümkünlük Bire. Elina da mümkünlük bire. Elina. Birisine bire. Elina da mümkünlük bire. Filus. Mümkünlük bire. İndi dört kişi mümkünlük bire. Zülfat. Birisine Sen de. bire. Бирә много произношение эшлә. İşler mi olabilir? Менә хәзер үк, я безнең халкыбыз җырлый. Син энергетика, үзеңне шулай тәрбияле булган, талантлы булуың сине алга Все, мы за тебя топим. Әрсізлігіне
Пока. Reklama. Яңа катнашучылар, яңа сезон, бу яңа йолдыз проекты. Хөрмәтле дуслар, без дәвам итәбез һәм безнең алдагы катнашучыбыз Эльвина Галимова. Аны каршы алабыз. Эльвина, әзерме син бүгенге кастингка, бүгенге чыгышка? Әлбәттә, әзер. Я очень долго ждала это событие, поэтому я готова на все. Татарча проект керек. Yok, Tatarşa proyektlerden yaşlar To'xta, necha kishi bo'ldi? 4 kishi bo'ldi. 4 kishi. 4 kishi, 50-50. İkisi Şiştan Tatarcha söyləyişdi bitdi. İkisi ne? Memleketler. Yok, no Tatarsan sordu. İkinci qatnashuvchi qiz bitta тоже ne? Tatarcha söyləyişmedi. Birisi yok, nerse eğitesin kile. Ne? Tatar proyektimi. Хоть meni tilde jırlasınlar, vokal ne seriyeti olsa jırlar endiler. Lakin söyleşuları Rusçanı kıstırıp söyleşuları meyani yadır konuğuma hoş gelmiyor. No yarar. Bizim gençlerin kişileri... Hadi yarar. Gidip Tatarcha söyləyənlərə rəhmət. Ой, докатились до того, что Киевский рахмат. Давай, всем рухлар. Tatarşa söyleşeceğiz. Hadi. Gittik. Bizde yine Tatarcha söyləyişməyimiz. Дұрыс айтады. Татарша сөйлешегіз, и біздің ямазыр сәға Rusya. Музыку смотрим. Там. Ну там? Yok. Уже keyfi çıkarma. Yoldur deyip kütme yoluma, sabırlığın bitken sığılıp, gurur başına tüben benimem, yaşasın dersine sonuna, söz veren bitsin altından, istemek desine anladım, tekniğe son iske düşürüp, sinkilesin mi muhabbattan, söz veren bitsin altından, istemek desine anladım, tekniğe son iske Узко. düşürüp, sinkilesin mi muhabbattan. Ну, интонационный жест билинер. Не хватает движения. Объем. Сахар buncha. Elvina Medeniyet Üniversitesi'nde bilim alan şaka Elvina'nı turunda soruştura başladık. Hani Elvina'dan, Elvina Rafik başladık. Бик матур, бик шибәр, бик мөлаем кыз. Беләсең, миңа нәрсә җитмәде, менә синең шундый киң күңелең. Беләсеңме, менә урысча әйтмәшләр, узкий звук, менә объема не хватает. Шуңа күрә Видео вахна. бәлки әзрәк менә әле укырга кирәктер сиңа, күбрәк белергә, күбрәк шунышлар шулар белән шигырьләр килә торган әйбер. Мигул Галиев. А ты прикинь, она таушы мощный. Таушы мощный. Әзірге объем кушса, вообще же прикольно было. Через нос, когда поешь, теперь было. Но. А мне нравятся ее глаза. Әзірге объем кушса, вообще мотор звучит. Яңры яшақ. Балаокие глаза не балаокие күзләр. А почему? Үзеңне образга кирде, әмма ләкин менә музыка ягыннан миңа җитмәде. Зөлфәр әфәнде. Миңа бик шатым. Микрофоныңны тоткансың икән. Юк, тоткансың икән бәяңгә. Бәяне былай бирәм. Нәрсә? Әле ниченче курста? Мин Өченче курста. Ну әле Эльвина әйтмешли, әле укырга. Үзеңне чыгарырга кирәк. Менә 3-нче курста укып, аның тавышы күпкә стабильнерак теге кызга караганда, исемен дә хәтерләмим дөрес генә әйткәндә. Төрлечә аңлайм. Тегесе клиент Кешеләр торалар кем белә. Ну, хәтерләсәгез, Лина Арифовна әйткәне, менә ул бит инде кемдер, почему вы так не уверены выступили? Ну вот я волнуюсь, говорит, это для меня не оправдание, что вы волнуетесь. Все волнуются. Бо алар һәрберсе дулкынлана. Ләкин кемдер инде профессионаллыгы белән ул дулкынлануны җиңеп үз эшен эшләп чыгара, ә кемдер, ну, кыйлып төшә инде. Бу просто оправдание. Юк, үсер өчен ниндидер надо задуматься об этом, как этот вопрос решить. Молодец, в этом плане. Вопрос надо задавать. Синең белән тотып куйган, конечно. Синең белән тартып түгел инде, түгел. Подбалансы, нормально. Менә дөрес әйтәсең,
Мактаптар кирди. Өзіңні бұлдырып бітірге керек мен қалса. Сен әлі яңа йолдыз болырға әзір мекен, жоқ мекен, мына шушы сұрауны береге керек, һәм өзіңе кереклері. Бұл сен бір кеңеш енді бір түрлі. Міне, сені танырдай, сен бүтін нәрсен дұрыс ішледің. İlk orunda şista jırlamada detonasiya buldu. Әйе, менің обычно еще болмағанда. Музыка жазылмайтын, музыка жазылмайтын. Абылай оқырға һәм шушы юнәліштер. Зәкәт абы, күп жерде біз енді барыбір ұялып қана болса да шиста жырлады. Бір-екі жерде генә эләкмәде бит енді антыгы. Кисте. Сіздікі түгіл даже менікі кисті. Соғымы турында жырған болса біз дейме. Увеличивали ему звук, поэтому... Соғынған кіші бет үзгененіп, рәхәтләніп жырларға тейжені. Sağını onun gözlerinde buldu. Әйе. Ең мөһиме күзләр. Хатırlıyorsunuz бит инде күзләр Күзләр булса. караңыздар. Күзләр булса, димәк Зөлфәт Хәким аны уздырачак. Һәм күлмәк. Күлмәк. Алина, что пишете вы? У меня один был вопрос. Хотя... Потому что, мне кажется, мои коллеги уже столько наговорили и про глаза, и про все остальное. Скажите мне, пожалуйста, для чего вы выбрали путь артиста? Потому что сцена — это то, чем я живу. Это мой выбор, и я себя вижу именно на сцене. Вы знаете, это на самом деле один из классных ответов, которые я в своей жизни из миллионов на кастингах слышала. Потому что все остальные говорят, я люблю выступать, я люблю то-то, я люблю. А вы говорите, я не могу жить. А я не чувствую это, что вы не можете жить. Рассватные глаза? Совсем. Ваше сердце не бьется. Вы ничего не отдаете. Вы спели так для себя. Как хорошо. Я сегодня на конкурсе. Ура, ура. Я стою здесь на кастинге. Жить — это значит отдать. Вы сейчас что отдали? Поэтому смотрится все очень миленько, все очень плохо. Вы определитесь. У вас было ключевое слово «жить», без этого не могу. Тогда следуйте своим словам. Даже не укуркап қойдым қазір. Мен отыруда мекет деймін. Қорқып отырдым. А ты чего на сцене? Сразу вопрос. Что обстановка такая, где вы... Нет никаких обстановок. Я в это не верю вообще. Артист, если бы мы сюда пригласили, извините за выражение, я не знаю, какой-нибудь бухгалтер или кого-то, вот эта обстановка была некомфортная. Вы можете не верить в это, но надо в ее шкуре побыть. Нет, в ее шкуре не хочу быть. Я в своей шкуре, она в своей шкуре. Ей петь, а мне Нет, мы члены жюри все равно надо представлять. Нет, я против этого, я с вами не соглашусь. С точки зрения тоже надо ставить. Не хочу их точку зрения. Им потом выступать, и мы потом отвечаем перед всеми зрителями. Вы, пожалуйста, будьте в контексте с ними, я нет. Тауш беруге көшеміз. Данир башлайбыз. Данир сеңа алға таба өтірге мүмкін. Үтәме өтпейме? Если бы от меня зависело, үтәме өтмейме, мен юк дилерим. Yok tutasın, biz bunda hazır alanın fikrini de... Yok, мен аңлайм, біз просто сейчас гадаем, үтәме өтмейме. Мен Динардан келишем, 50-50, 50-50, ләкин миннән тұрса, мен аңа мүмкінлік бермәсем. Чөнки аның кебекләр менә инде уже... Дәбе? Мен өтір деп ойлайм. Мен юктыр деп ойлайм. Білейін әуітсе, өтмесе... Өтмей. Sizden bizden 50-50 olsun uta. Onda Зөлфәт абый үтә дип әйтә инде. Тирешеган. Нахат 2 То есть өтмей, үтә, өтмей, өтмей, үтә. 3 на 2. Мен тауш. Анда да 5 кеше, мында да 5 кеше. Әлегә мин үзем генә булып торыйм әле, мөмкинлек бирмим. Бер гәпем. Лина, Я не даю вам шанс. ике кеше каршы. Келіңіз. Кеше болса все уже. Мен саған кеңес етедім. Өтмей. Келешекте әлі қаман оқырға, әзірләнерге, һәм сенің мүмкіншіліктерің болашақ әліге жоқ. Мен mümkünlük veren. Зөлфәт абый мөмкинлек. Ике кеше. Данир һәм... Yok, biz қуанмаймыз ол өтмегенге. Просто өзіміздің фикірімізді. Даже... Ура! Өтмей!
шоуны там отырған келекілер ләкин Лена реподерсе де bir şans verin. Hatta pişip biyip şunda күрсәтү керек. Yoruluk saçma bitinde. Ну, коркып кына жылап инде. Bizge әле алай силәргә Жеңілірек. Потому что biz ошол кухняда өткән. Аларга алар белмей. Үшенче Барганда да мен бит сезнең белән булдым, мен бит күрдем, сез бит, ну типа шли с настроем, что без хәзер чыгабыз и просто ну типа вырвем все зубами, даже если мы не пройдем, мы да идәннәрне ярып ташлыйбыз дигән ни белән бардыгыз бит инде. Biz костюмга кадәр кабатлап күпме, тиргә кадәр кабатлап үтәле. Күзләренә карап кергән Biz bit инде барганда безнең материалны белеп, biz инде материал өстендә эшләп, теге бардык. Biz уверены были в материале. Әле өстәмә рус телендә җыр сорасалар, рус телендә җыр әзерләп. Элеккеге передачаларны карап, нинди сораулар бирергә мөмкинләр инде. Нинди сораулар бирергә тиешләр монда белмим. Мәсәлән, хәзер бирде бит Лена Рифулина. Безгә шундый сорау белән бирә. Беренче сезонда да ошны сорап биргән иде. Әйе, шуңа күрә без мораль әзер булып бардык. Но без инде безнең бик зур плюсыбыз, теге без бергә киштек без дүртәү. Мәсәлән, Руслан барып басында кастингка айрым, мин барып басым, Айнас айрым. Мы все по-другому. Без үзебезне башка Мен сиңа бераз киресиләрмен димә. Но сез дүртәү име, ләкин сез бит бер-берегез өчен җаваплы була алмыйсыз. Берәрегез хаталык ясаса, барыгыз да куыла дигән. Безнең барыбер теге хата ясау дигәннән уже материал шундый, что хата ясасак та уже получается бер-беребезне ничектер каплап өлгерәбез. Безнең целая картина не рушится. Ләкин ул да бит эш, аңа да өйрәнергә кирәк. Юк, мен аны көндә эшләгән берничә оправдывать итмим, но бездә преимущество бар. Бул может не накиләде теге колледжларда бермиләр микән? Өйләнә өйрәтәләр. Сольно и теге актерский мастерство бар инде аларда. Мен белмим дә монда ничек. Сәхнә йөртүләре. Yok, мне кажется, просто biz әзерләнеп килдек. Мы знали, куда мы идем, мы знали, для чего мы идем. И шуңа күрә без көн-төн әзерләндек. Әле беренче сезонны карап бар. Әйтәм бит, әзерләнеп тыңлап калабыз. Бу карап берәме вообще? Ничә сәгать булды? Шуңа. Без белән. Давай. Закареләге бер кызга шундый пастор була. Народный раш сөйләп. Прямо желаем. En iyisi şovlarda karaoke var ya. Sahneye basıp. Ne yok, tabii ki. Karaoke için yarayıp karaoke. Но в плане вокала, мне кажется, она должна пройти. Ну, стиль был. Нет, по ее возможностям. Вокал есть. Я сразу сказал, что она в нос поет, и она, по мне, это не должна была пройти. А вот это у нее возможности в плане вокала больше. Я воздержусь от своего мнения здесь. Аны күзлегем бар. Миксла. Репертуар именно той же шамады, но вокал боюнча тыңласаң, мне кажется, надо ее попробовать в другом стиле, по-другому как-то. Но здесь тоже, опять-таки, волнение, да? Волнение бар. Башылдау уже неуверенный. Bir saniye, alır borusla sahnenin ortasına çıkıp basalarda bir cilden
Даже топталып та тұрмайлар, просто басып тұралар. Oyun silkitip bozadi. Oyağını Aynen sıkıntı bundan koyup kızardı. baza. Оларның фикрен тыңлап китербез. Данир, башлык синдән. Мен аттыгы 50-50 баушыра керек болды бұл. Мына сіз сездіңіз ме, жырлап бітіргеш, төртіміз әлтігі тынып қалдық, һәм бүтінімізді сен исәнмісіз деп ұяттың. Мені болса, харизма деген бір жетіп бітмәді мысың, міне Дұрыс айтасың. Көргенде енді нашар деп айта алмаймын. Тек Яхшы дип әйтә алмыйсың. тігі бар бет жыр салат абайның бәхітлі бұларға нидір жетмәді. Міне шул нидірні әйте алмаймын мен әліге тыңлап қарым коллегаларымның. Бәлки Филүс беләдер нәрсә җитмәгәнлеген әйтеп бирә аны. Шулай ук үзенчәлеге җитми. Менә дөресен әйткәндә, караоке кабызып куеп, җырлау гына кебек. Монда үзең белән генә чыктым да. Русланның башында чыган. Монда ул кешегә Мен шулай клубка чыгайын, шулай җырлыйм. Мен алай җырлам, мен йөреп җырлыйм. Шуннан да Юк, аны әйтмим. Без нәрсәләрдер бер әйбер үткән идек. Син әзерләнмичә дә килдең дә җырладың. Дип. Сез сказали, ты спел как караоке. Все, дальше. Үзең дә беләсең, безнең бөтен татар эстрадасында артистлар бик күп. Әмма дәләки менә шундый Данир кебек булырга кирәк, Филүс кебек булырга кирәк, Зөлфәт абый кебек аерылып торырга кирәк, беләсеңме? Монда гомумән менә Миңа калса дөрес сүз түгел, алар кебек буларак кирәк түгел. Юк, улайда, алар кебек үзенчәлекле булырга кирәк диyor. Улар әйтмәде. Гомумән тегі продукт, бақмитез бұл сөз үшін, нидір продукт етіп қарағанда, башқарушы, жыры, бұл бір неде конкурсқа қатнаша тұрған продукт түгіл. Конкурсный программа. Қызғанышқа қаршы. Лина берер мекен? Жордан дұрыс. Задание. Қалып келген хозяйкаға айтсын. Хокет. Хоккей, не хоккей. Бұл конкурс. Мен көрмейм просто. За тобой интересно обсуждать. Смотреть, да? Зөлфәт абый микро шундый кызыксыз. Уйлап чыгара, төрле әйберләрне икенче төрлегә үзгәртергә мөмкин. Сделает ли она сейчас то же самое, либо просто даст оценку? Мне тоже Один интересно. вопрос. Да, второе. Он значит должен быть. А вы когда сюда поднимались вот на эту сцену, вы о чем подумали? Первое это было волнение, но я знаю, что волнение нельзя, волноваться на сцене этого не должно быть. Вы же с сердечком, вы переживаете, что происходит. Просто волнение не должно захлестывать. А как бы оно должно присутствовать, это моторчик, который двигает. А еще просто... Как все это пройдет? Вот я сколько репетировала, у меня дома по-другому все было, по голосу. А здесь совсем я даже самой не понравилось. Все это смотрится поученически. Видите, как вы все проиграли уже. И видно, что сейчас здесь пришли, вы немножко сгорели. И вы не смогли адаптироваться в новые обстоятельства. Сцены, люди другие, мы сидим такие, может быть, суровые. Просто нам нужно быть свободными. Син алга таба уйталашасыңмы, юкмы? Барысы да жюри берген тавышлардан тора. Siz ничего ойлайсыз? Yok. Ой, қиын да 50-50 болдым мен. Yok. Кімдір может берілейін шансылар. Yok. Мен де yok деп ойлаймын енді. Үткәрмәстән. Нидер шамы бар енді. Yok, просто я сказал в плане вокала, то, что у нее есть данные. Потенциал есть. Да. Вокальные данные. И что у нее уже все там, вокал опытывается. Короче, у нее есть данные, есть возможности. Просто нужно уметь выбирать. Үзенчәлеге юк, не билер. То есть, вот ул җырлап чыкты, минем ул исемдә калмаячак, то что типа ничем. Yok, это понятно. Здесь еще много работы, но в плане... Күзлек. Күзлек Sen külmek çıksın diye. Külmeği mi atılıp sesi? Özünçe külmek, onu istemiyorum bilmeyeyim. Күзләр шады mı? Күзден күрмәйм, күзлек тұрап тамышты. Күзлек артынан күз күренмейме? Барса үтмей. Үтмей кызына чыгып шуну. Ниндир шаны бар енді, ну. Һәрберсе хәзер чират буенча тавыш биреп чыгарган. Данир. Onun stili Mümkünlük var mı indi? Şu işi. Birem. Молодец. Эльвина. Өтсін енді. Mümkünlük vermeyeyim.
Birga bir, Lena. Я вам шанс не даю. İki kişi bilmedi. Mümkünlük bilmem. Filüzde yok dedi. Zülfeder hadi. Bilmiyorum. Nurcina 4 kişi yok deyip cevap Bizler hatırlamam lazım. Tabaut bizim lekin şulay da bugün jüri a'zalarından kengeşlerde işittik. Şampiyonluğa taba tutup Allah barına hoşlar dileriz. Çeyrek şey bitti. Biliyor musun? Bir şey şöyle Tamam. O gitti. İyi var alırız. Seni profil. Mama yemin. Помоги kim geliyor? Сенюшов послушал İyi var Bu прям tamana gibi. Tamana gibi. Мандыля сече тоже ритмик. Uygar. Sataştırma mine, sakla mine, yol ver adımlarına, kıyaş kırıp kayna, mine seyir ise, bir kuzine, işe kavurmaga, adaştırma mine, sataştırma mine, kolay bari, erli bu kune, sınırın da sile, anıgra işleri, bir kuduye, şosi, Adaştırma yine, sataştırma yine, Balayda bir erbi bugüne, Sındarı kasine, Bilmiş şöyle. Rifat verir misin? Tamam yok mu başka var? Keyifler işi. Hayır. Bu prям to'yda gibi. Tamada. Tamada. Rahmat Gülzor Ayvaz. Siz ko'rib turasiz, Ayvazning anketасida yozilgan edi. Men bayramlar olib boram deb ham shuni bir minutda sizlar ko'rib ketdingiz. Daniel, sen boshladingmi? Bunda she'r konkursi, parodiya konkursi tugul. Birinchidan, Kimni ko'rding sen bunda sahnada? siz ko'rganini ko'rdim. Köpten töreğine konflikt buldu bir tel danır savir namul keşöyle sonra koyarlar может ezgene verin diye ne var abi de kavga etmiş senin köpten Yemsiz. Ayda biz Daniel haytirga bering Yo'q, shoma degan yo'q, anglayman degan. Bunda qo'ybirovlar kostyum kelgach, boshliqroq o'tirdilar. No, shoma degan ayber bo'largan deyishmidingda. Subordinatsiya deb aytdik. Bunda aylanir, biyib beradi. Dedim onların to'ylarda olsa olur edi, может, прошло бы. Bunda bizning oldi bosh uyi kerak tugul, ammo u juri a'zosi bunda familiarligim bilan Координация керек. Mana nechik deb aytaymi, shuni tut jonini bezdirib qo'ygan yigit. Mana anlari men dramaturg bo'larak ayta olaman. Лучше чуть-чуть не доиграть, чем переигрывать. Nechik deb aytaymi, edeb degan narsani yo'q deyapman. Tamada bo'l, qaytma ушaq stol urishayotganda, tamada bo'lganda. Bunda chiqib sen davay ayta deb indeshatirgan bo'lma. Filuz, she'r bo'yicha ishtasi kelib, vokal mumkinliklari turida. Yo'q, bu yo'li men bir so'zda adashmasam yaraymi? Yaraydi. Butun so'zlarni aytib. Endi balki shou uchun Yangi Yulduz proyekti uchun mana shunday xulqli kishida kerakdir, nima o'ylaysan? Gulnoz Dirsimni aytganini unda shou ko'rmadim. Shuni shuni deb aytmadim-da, xulq dedim. Balki menda shou ko'rmadim. Chunki biz bu yerda zo'r sahnaga artist izlaymiz. Bu azrak boshqa turlaydir, bu kultura turida. Ayvaz. Bu aybi kerak, durustdan beri mana sen ishlagan mamlakatlar bo'ldi. Banket vaqtida tug'an kunlar uyushtirganda kerakli aybi, ansida tega tug'an kunning ikkinchi, uchinchi ulushida deyasin kerak. Agar sen zo'r sahnaga chiqqansan ekan, o'zingni azrak boshqa turda tuturgan kerak. Mana men hozir so'ylayman, Ayvaz meni tinglamaydi. Chunki onun tega o'zining shunday xarakteri bor, u kerakli xarakter. Narsagina aytsalar, men bor o'zimnikini ishlayman degan. Men ko'rinib turadi. Narsagina deb aytmaymiz. Men olg'a borashaqman, o'zimnikini ishlayashaqman. U durustdan da keraklidir. Ammo lekin biz bunda bugun bularni o'tirmagan. Ayvaz, sahnada men seni ko'rasim keldi. Boshqa kishini tugul.
Сен Айваз түгел әле. Давайте послушаем Лину, что она увидела. Айваз, а что вы хотели услышать от нас? Не знаю, но я, если честно... Вообще жауап бере аласыз. Орысша да сөйлей білемін. Я, если честно, Нормально. просто для своего опыта. Я полностью уверен в себе, ведь мен өзімнің жолымды білем. Мен нәрсеге нәтимәселерде мен... Секунду, я вас поняла про вашего, так сказать, для опыта и так далее. Значит, Я смотрите. думал, если честно, скорее всего, то, что ты кто-то не может расслабиться, кто-то что-то... Я просто от души делал. Может, чуть-чуть я переживал, Подождите, вы пришли за опытом, а опыт — это совет. А вы, уважаемый совет людей, вы же знали, кто сидит, да, как бы уже не секрет, кто сидит членами жюри. А если вы пришли за опытом, значит, за советом. И поэтому, уважаемые люди, вам дают совет. А если вы его не слышите, тогда зачем вы пришли? Она прям заставляет его слушать. И она Я может пришел, чтобы почувствовать вот эту атмосферу. Вы почувствовали эту атмосферу? Почувствовал. То есть вы конечно. подождите. Конечно, но... Да, но мы вас дослушали, подождите. Потому что Аллах и так далее. Мы вас дослушали до конца. Это уже здорово. Так что все то, что вы пришли, вы получили. Единственное, приглашать на танец меня взрослую женщину, это нужно иметь определенную смелость. А так вы все получили. Все, что хотели. Ну, я ответ конкретно не услышал. Нет, секунду. Вы пришли за удовольствием. Вы удовольствие получили. Уважаемые люди, 5 членов жюри, вас послушали. Все прекрасно. А зрители увидят. Да, отлично. Супер. План выполнен. Голосуем. Тауыш беруге көшеміз, бір тауыш беруларның нәқ сен сұраған жауабы болашақта. Данир? Мүмкіндік бермеймін. Данир, сен алға таба өтірге мүмкіндік бермей. Лина? Мүмкіндік бермей, мүмкіндік бермей. Лена? Я вам шанс не даю. Жоқ. Филюс? Мүмкіндік жоқ. Зірфет? Мүмкіндік бермеймін. 5 кіші бір ауыздан бір артлы Айваз жоқ, мүмкіндік бермейміз дейді. Айваз білән сау болашамыз. Рахмет. Очень, знаешь, такая прям... У него сейчас была такая психологическая защитная реакция, типа, меня вот барбер, вообще барбер, типа, ну, круто, я... Мен типа пришел на MDM тоже. Да, но Штен, наверное, не кендриндер. Переиграл типа. Бывает, нет, что бывает, кімдір бұршылғанда, керісінше ортығынан көрсете башлайды. Ортығынан қылана башлайды, ортығынан ете башлайды. Кімдір бұршылып өзіне кете, һәм тулайым ашыламай. А ол кімдір менә бұл ортығынан болды аның. Миңа қалса, аның үтірге тілегі бар иде, аның үтірге тілегі зурдан иде. Ләкин өзінің недейдір тұтышы білән, менә дұрысын әйткәндә, бәлки ул бигрәк яхшы кешеләр, ләкин миңа аны карарга неприятно инде. Он выступает, а стыдно мне почему-то. Туйларда болса нормально зашло, мне кажется, бізге әйтсем, мәсәлән, будет жюри видно, будет конкурс, да, менің білем, ну, тоже не такой формат, мне кажется. Уважение, реально все и нас платить, что ли, будем. Ну, короче, возьмешь, что надо. Біздің әнәшімізге қазір келешек бікті қию егіт. Не үшін қию дейсіз бі? Чүнкі ол хәрби контракт бойынша қызмет еткен. Инсаф Ғабдылбаров, қоршалабыз ана. Инсаф, сәлем, неше қалі? Сәлем. Қандай да яқшы рахмет. Контракт болса да, ол енді аңғырды жырлы. Әм әйтер Инсаф, нендей жыр алып кеттің сен бүгін бізге? Бұл жер бұла жиз қыңғырау мұнлары бұла. Қыңғырау? Филюста. Нет, консерватория. В той голове не прикладывай. Ғабдылбаров. Ол өзінің бәрі. Hey. Bu деген сөйледі ме сен? Көзге кеткендер.
Это бейбит әлі бұл? Yok, Ильина шуны поддерживает, молодец. Не поддерживала. Качает. Просто шар. Академический сад. Шуны поддерживает. Но она сама тоже проходила кастинг. Менің не дауыс. Ладно, сауте. Шили сауы білен. Энергетик білен өтеді, не ашайды. Урнында тұрма. Онда жылса, сұраулар болайды. Ама просто. Ләззет аламыз дегенде. Лина ашайды. И жюри еще после Контракт, да, видите? Интеллигентность, вот это интеллигентность. Сен жиырда Филюстің барлығын білдің ме? Yok, bilmedim. Бұл жерде еуратасың, шоу просайлады. Плюс бір кармасы. Филюс. Неше бош барды? Мына бұл егітке комментарий бересі керек. Это сенің репертуарыңнан жырды бош барды бітті. Репертуары да, аранжировкасы да, барысы да, қазір өзім сахнаға шығар көбін тігі мына қазір мына башынан баштанып та кетті, қазір мен менім шығыш мекен деп тұр. Шуан сен ақышылып жырладың да, инсаф. Менің мында артық сөз айтасым келмей, мен ошады. Молодец. Молодец. Зіржәді әфәнді? Мен да бек ошады. Міне шундай бай тембрлы тауыш білән, шундай яқты мүлайымлық кішіле. Әгер де мен былай жырлай алсам, өзімнен мұндай тауыш болса, мен контрактник болып тұрмас едім өзім. Инсаф ойлады. Әфәрин. Әфәринлер. Данирда қарайбыз, Данирда елмайып қына отыра. Көңілі бара кастинг үшін ки міне әлі біз үсті осқа келді деп айтайын, әлі маға қадар әлгіде сен бейтәсілер еді. Идея. Мұнда міне сұрамаса, бұл уже білмейден қа тұрып бей башласам, мені сен жөрелет отыртып қойырзар деп ойладым. Ол бет міне шунда да инді ол сәлет. Ана әйтмеші де міне кішінің көтеріп жібері алуын болған тауышын білән, сәлеттің білән қан. Өзі де міне тауышы да шындай жыр шәп сайланған легендар Әнғам Абай сөздеріне шуңа Әнғам Абаев лайк. Красава. Әйбәт. Елмайынан қағанда Елена бек дәртләніп, бек хисләніп отыра. Шулай инде ул шибәр егетләр чыккач. Нәрсә әйтәсең килә, менә монда бит бер сүз юк. Образын сайлаган, матур, төз, тавышы шәп, бай тәмамлы. Артыгын сөйләми, шунда да ир-егет, ир-егет, иш түгел дип саныйм мин, Данир. Шуңа күрә, миңа Вообще бір нәрсә дәшми. Ярар, Данир. Шуңа күрә менә мин шундый рәхәтлек таптым хәзер. Менә кулларымны күтәреп, ура дип кычкырасым килде. Чөнки шуннан да бу инде менә артист. Готовый артист диясем килә. Контрактны өзәргә туры килмәгә инсаф. Әлі өстәуенә шушы әйберне ишеткәч менә ничектер бизәп тә җибәрә дип әйтеп, җегет кешене. Менә анкетадағы бұл пункт шулай бит, әйме? Данир сен айтты бит алдағы дейді әйме? Данир әйде бейіп алабыз деп бит әйме? Мен айтам, менә мында бит Филюс әйде жырлап алабыз демеді бит әйме? Но мен барыбер қосылып жырлады. Очень сложно сделать так, чтобы улыбнулась Лина. Лина улыбается, даже смеется в голос. Лина, понравилось? Слушайте, что прям следит за моим лицом, нежели я такая фурия. Знаете, у нас кастинг идет, понятно, сейчас будут еще следующие участники, еще съемки. Но я думаю, что вы тот артист, который оставляет атмосферу. И мне даже интересно для себя самой, насколько я вас буду еще помнить при следующих участниках, которые к нам придут. Вы оставляете впечатление. İnsan tavuş biriga koşuyor, zaganda koşuyor. Bizning proyektni Она энергетика просто тащила. Boshlaymiz Danirdan, har vaqtdagi o'sha Danir. Mümkünlük. Birer. Интрига. Прям нигде. Антоний Пошло миллионер друг. Мөмкинлек. Бирәм. Интриганка. Лина.
Меңкелдік берем. Татарка! Молодец. Mümkünlük birer. 4 kavuş. Zülfet Efendi. Mümkünlük birer. Браво, красавчиклар! Молодец, молодец. Только не реклама. 3-cü sezon Яңа Йолдыз проектінің бірінші күні ақырына якынлашты. Кімдір әлгі сәхнәден қонақланып ішіп шығып кетсе, кімніңдір хыяллары шелпірәмә келді. Ешісі, Тормыш бұл проект біз дәвам етеміз. Келесі атнада ұшырашырбыз. Сізді MTV телеканалында музыкаль реалити-шоу Яңа Йолдыз проектін қаратымыз. Әлігі проект Татарстан Республикасы президенті Рүстем Нұрғалиұлы Меңниханов ғамәлге қойылды. Эмина Сәфәрова сіздің білән бұл атнаға сау болашақ. Рахмет. Yaşadı. Келесі атнаны күтемін. Мен тоже күтемін. Итеміз ме? Келесі атна қараймыз ба? Мен даже звук ушады. Да, качественный, качественный. Биыл тауыш һәм съемка ягыннан чистарак. Косяклар әз. Но бізге выпуск ошады, алдағы серияны бізге комментировать еттерген, біздің реакцияны көресіңіз келемі? Сіз біздің келешесіз бе, келешмейсіз бе жазыңыз. Комментариялар жазыңыз, лайк, дизлайк қойыңыз. Әнесің, бұл қасексің, бұны сенен. Ой. Біреуіне етемелі, мен ардайым. Нәмелей. Қатнашушылар жетмеді, һәм бір сағат барды. Нене тапшырыны созғандар, қатнашушылар әз. Но бұлай қарарға бір кішіге ұзғанырған тиз шай барайды. Әмінда әзірәккіні әрбір қатнашушы білән әңгеме алып баралар. Шай керек демек. Келесі реакцияны қарағыз. Пока-пока! Рахмет барыңыз үшін біз сізді еуратамыз. Комментарий, лайк, дизлайк. Дизлайк қойма.